iyo mirambo yageze muri Afrika y'Epfo niyo yahagaritse abasirikare 2900 bari kuva muri Afrika y'Epfo bakaza muri M23. Reka nongera mbifurize ibe byiza mwe mwese mukomeje kubana na Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame nkuko musanzwe mumenyere hano kuri iyi chaîne. Gusa tumaze igihe tutabaha ibiganiro, tumaze igihe tutababwira cyangwa tutabaganiriza mu sesenguzi bwanjye. Gusa mwari mumaze igihe mukurikirana ibiganiro muri form imwe y'ubusesenguzi bwanjye, ibiganiro mbaha kuri video. Uyu munsi navuze nti reka duhindure tujye kuri tere tureba abantu tuganira nabo batubwire byinshi cyane bitandukanye kuri tension iri hagati ya M23 nk'inyeshyamba na FRDC nk'igisirikare cy'igihugu. Ni intambara iri kugenda izana ibindi bintu abantu batatekerezaga, ugasanga arimo kuza ibisirikare by'ibindi bihugu. Uyu munsi hariyo Cyindege, irimo South Africa, irimo Tanzania n'ibindi, hakabamo Burundi nabwo bwinjiyemo, ndetse ejo bundi president wa Burundi akaba ari muri Congo nkuko byavuzwe. Hakaza abantu bibaza bakavuga ngo M23 uyu munsi yarashe indege yayihanuye. Abantu bakibaza bati M23 nk'inyeshyamba bakora he izo mbaraga zo kuba barwana n'igisirikare nk'icyo ngicyo mu gihe kirenga umwaka, hafi imyaka 2? Abantu bakabyibazaho cyane. Uyu munsi rero twavuze tuti reka dusimukire kuri tere turi abantu bazi cyangwa se bafite ubusesenguzi kuri ibyo ngibyo, baduhe ubwino, baduhe amabanga akomeye ari inyuma y'izo ntambara. Twibaze ese kubera iki uyu munsi bamwe bavuga bati M23 ashaka gufata Goma, M23 ati ntabwo dushaka kuyifata, bagafata Sake ejo bundi bakayivamo. Izo ni ibintu abantu bashobora kumeza bibaza, kandi koko ukumva ko bifite ishingiro. Abantu benshi intambara y'abaracanze. So uyu munsi rero dufite umusesenguzi cyangwa se umuntu twasanze kuri tere tugiye kugana nawe aduhe byinshi cyangwa se adubwino kuri iyi ntambara, byinshi cyane twibazaga kuri iyi ntambara. Turabakiriye tubaha ikaze kuri Kame TV Rwanda. Bakoze cyane. Mwakwibwira abadukurikiye? Nitwa Yohana Socrate. Yohana Socrate ni umusesenguzi, hari abantu bamuzi, ariko hano kuri Kame TV Rwanda ngira ngo n'ubwa mbere mumubonye, ariko hari igihe muzagenda mubona inshuro nyinshi. Mu by'ukuri hari ibintu abantu bibaza cyane, ubundi iriya ntambara ya M23 kubera iki maze ubundi iki gihe cyose, kubera iki intambara y'inyeshyamba n'igisirikare cy'igihugu, kandi icyo gisirikare cy'igihugu gifashwa n'ibindi bisirikare bikomeye, kuki imaze iki gihe cyose? Urakoze cyane. Intambara ya M23 gisigiye kirekire, numvise vuga ngo ko ishobora kuba yaratangiye muri 2020 kuri iyi nshuro, kuri ino nshuro. Ariko buriya ntabwo ari cyo gihe kiriya ntambara. Ni intambara igize imyaka 2011 na ntambara nibwo yatangiye yitwa M23. Byazamuka 2012 2013 kumwishira hagarara baje Uganda. Baba Uganda kugeza 2016 na 7 bavayo baje mu birunga. Birunga bahagira umwaka wa 2017 18 19 20 muri iyo myaka 5 bageze mu birunga badafite intambara ari ku mugaragaro, n'ubundi bararwanya. Muri iyo myaka 5 bahanuye indege 2, kandi icyo gihe bahanuye indege 2 ndetse bafata n'abazungu, umwe babiri barutwaye izo ndege, babafatiye mu ndege imwe. Icyo gihe zari indege zarimo zifasha kandi Kongo gusa nakora kuri icyo ngicyo. Kuba icyo gihe M23 yabaye ku ishamba hariya, bagi barwana intambara zigenda zito na zito, ariko intambara zo ku mugaragaro zatangiye 2021 ku mwisho kugeza ubu ngubu. Ariko urumva rero uvuze intambara uyihere hariya waba wirengagije ibintu byinshi bikomeye, kandi usanga ugabanyije igihe cy'urugamba. Urakoze cyane. None ubundi hari ikintu abantu bibaza, bwa mbere twagiye twumva ngo, ngewe ndahera ahangaha, twigeze twumva M23 ngira ngo umuvugizi wabo bababaje, baravuga bati ese intambara igitangira ibikoresho mukoresha mu bikurahe? Bati ni intambara twahunganye muri 2013, ni imbunda twahunganye muri 2013. Ibyo biza kurangira nyuma baza kubabaza baravuga ati imbunda dukoresha tuzaka FRDC, turabakubita tukabatsinda tukabaka FRDC. Ariko uyu munsi hari imbunda bari gukoresha FRDC itaba yanazanye kuri tere, kandi nabwo batahunganye icyo gihe. Mu by'ukuri ibikoresho wowe ubibonye mu sesenguzi bwawe, M23 ikuraho ibikoresho?
Uvuze ngo amagambo atatu ijambo rya mbere bavuze ngo imbunda M23 ubushize barwanishije ngo barabaje ngo bazikure bavuga ko bazihunganye imbunda bahunganye 2013 hari kindu wibuka ko M23 igeze gufata umujyi wa Goma kandi ufata yarawufungiye FARDC yataye umujyi wa Goma itakuye mu imbunda nimwe zira munda zose M23 yarazitwaye mbere yuko baje Uganda na ntituza aho bari barazisize mbere ko baje Uganda kuko ntekereza ko batari kuzinjana mu Uganda ngo bazigarure ariko kandi mu gihe bavuga ko bari bazifite izo ari zo zose nimbunda tutazi ubugari bwazo zishobora kuba ari izo bafashe ico gihe ari zo barimo bakoresha nyine ku rwego zangaho ziremereye icya kabiri baravuze ngo imbunda dukoresha tuzikura kuri tele kuko tuzaka FARDC kandi zagiye bigaragara bagiye bazifotora zimwe kuri toro nawe ufite amafoto yazo uraje ufite amafoto yazo n'abadukurikiye bafite amafoto yazo so nyuma y'aho hantu habiri ndumva ko twakwirinda gushakira ahandi batatweretse amakuru kuko twebwe turabasesenguzi dusesengura ibigaragara so uyu munsi hari amakuru nagiye numva bati M23 yahanuye indege ya Skoy ese ayo makuru yaba ariyo aya makuru sinda yafatira gihamya ariko yavuzwe ni yari kumbuga nabonye witwa Micombero ni umuntu ukurigwa cyane kandi azatanga amakuru asanga hari imbere gusa kenshi arahusha akavuga amakuru atariyo ariko ubundi agenda gusha amakuru asanga ari nawe arasa n'uwabyemeje ko indege ya Skoy yarashwe gusa ubu nyine ko baravuga sources zibiri bamwe bari kuvuga ko yarasiwe mu kirere abandi kuvuga ko yarasiwe ku butaka ku kibuga cy'indege so turabimenye gusa dushobora ku reka tuyisigaho ngo iyo nkuru yenda duha abantu yenda mbere yuko twinjira mu sesenguzi update tubabwira amakuru yayo ko ishobora ko yabaye mbere yuko twinjira yenda mu sesenguzi uyu munsi intambara igeze he kuko buri munsi abantu bavuga ati ese baraye he bazindukiye he uyu munsi nk'ishusho y'intambara kugeza hanga ubu turi kuvugana igeze he kuri update zihari muzi intambara zirimo ibice bitatu igice cya mbere ni intambara ya media igice cya kabiri ni intambara ya politike igice cya gatatu ni intambara yo kuri tele kubijanye na intambara yo kuri tele M23 imaze gufata ahantu hanini ariko kandi hatageze icyo hataraba hanini kuri Kongo Kongo ni nini ku rwego runini urebye ku ikarita ako M23 ifite ni gato ariko kandi mu bujanye na politiki ko M23 imaze gufata ahantu hanini kubera ko ubu ngubu iri mu mazone abiri zone ya Rucuru na zone ya Masisi kandi izo zone zombi hari uduce tugenda dusigara batafashe ariko igice kinini muri zone ya Rucuru cyarafashwe utekereza ngo kuva tekereza tuvugeho gato uva kuri Rucuru ku izone ukamanuka Kiwanja ugana za Mabenga harimo aboko ya M23 usubiye inyuma za Kinyandonyi ugakomeza za Gitwiguru karagace kose karimo aboko ya M23 uje usubiye ugasubira Bunagana za Canzu ugakomeza za Rumangabo ukamanuka Kibumba zirimo aboko ya M23 ukazamuka Itongo ukinjira za Masisi harimo aboko ya M23 kuza ukagira Isake kwezi uyu munsi wa none rero urebye M23 yagaragaje imbaraga ku rwego ruri hejuru kuko kugwana na leta ya Kongo ifite igiseke kingana kuri yacyubakitse ukongeraho Sadeke ukongeraho abawagina ukongeraho nani Wazarendo ariho baturage bakoresheje ugashiraho Fideleri ugashiraho n'izindi ngabo zigiye zitandukanye ndetse na Monisco ariko kugeza ubu nyine ibitero bigiye bitandukana byose ugasanga M23 igenda isanigira imbaraga ari ijambo nanitekerejeho ariko nawe turaza kurigiraho imbere turaza kubivugaho ariko mu bigaragara nuko M23 yagize imbaraga ku rwego abantu batatekerezaga none mu by'ukuri ubundi hari igihe twumva mu by'ukuri iyo umuntu atekereje agatekereza ko abantu icyambere ngewe ngendeye ku byo M23 ivuga irwanira no kudahabwa uburenganzira bwabo nk'abanyagihugu bwo kubaho ndetse ngo ntibinjire hari ibyo badahabwa kwinjizwa mu nzego za leta ibintu nk'ibyo ngibyo kudahabwa uburenganzira nk'abanyagihugu bagafatwa rimwe na rimwe nk'abanyarwanda cyangwa se mbese bakabashyira ku ruhande noneho iyo urebye mu by'ukuri izo mpamvu
n'ibyo abantu bavuga biri aho ngaho, hari abavuga ngo kubera ko leta ya Kongo yanze ibi ngibi M23 ishaka gukora igihugu cyayo, ndetse mu minsi ishize byize bivuga ko uduce M23 yafashe yatangiye kudushyiramo abayobozi, inzego, bivuga ngo ubitekereje batumva ko ariyo system, ariko nanone ukavuga ngo ese M23 nibishaka gufata utwo duce byanga kunda bigiye gufata Kivu y'epfo n'iya ruguru, umujyi wayo ni Goma. Kubera iki mu gihe cyose bamaze M23 y'ubwabo bajya bandika bakavuga ngo ntabwo barajwe ishinga no gufata Goma kandi ari wo murwa mukuru? Ni ukubera iki batarajwe ishinga no gufata Goma kandi utwo duce tundi ubona ko byabyise niba umuntu afasha ahantu akashyira abayobozi vuga ngo ahantu ashaka kuhayobora? Kubera iki badashaka gufata Goma? Icyo kibazo baje kirimo ibibazo nk'abingahe. Ijambo rya mbere bavuga ngo impamvu M23 irwanira no kugira ngo babeho kandi bashigwe imbere muri leta. Uvuze iryo jambo ngo M23 irwanira gushigwa muri leta, ntabwo yaba ariyo ntego yabo. Intego ya M23 baragwanira kubaho. Mbere Gisegeti aza yasanze intambara ya M23 igize imyaka, kandi yagiye haba amasezerano agiye atandukana. Habaye amasezerano ya Addis Abeba ariyo M23, haba amasezerano ya Nairobi, haba amasezerano ya Angola ariyo Rwanda. Aya masezerano yose yagiye yaba amasezerano ntegeza ko ari abiri, ya Nairobi na Addis Abeba ni kubwa Kabila. Hanyuma rero hatakwimwe ibindi biganiro byagiye biba ahantu hagiye atandukana, ariko bibiri nizo nyamukuru. Hanyuma rero akaza kubaho Gisegetaje aza ku ngoma, yaje ari umuntu uvuye mu mahanga ataba muri Kongo, aza azi kuko adafite imbaraga muri leta ya Kongo. Hanyuma rero arebye muri Kongo asanga Kongo abaturage bamunzwe n'ivangura. Ikintu yakoze rero yahise azana ikintu cya tribalisme, ahita agishira agitangira. Yari yazanye systeme yo kwereka abantu bo muri Noro, abantu bo muri Kongo ikoze y'abatutsi muri Kongo, ariko biza kurangira atari yakoresha, ahubwo atangira arimo akoresha systeme yavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kugeza ubu nyine no mu nteko ubu ngubu amatora yose yatambutse kubera propaganda yakoresheje systeme yiwe, zarangiye nta muntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ubonetse mu nteko. Kandi iyi nibyo yari mashaka mbere yuko, ndetse nigeze gukora ikiganiro bivugaho aya matora ataraba, ko bizorangira bitaraba, bikarangira bikaba nta muntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ukiri muri leta. So ico ubu nyine kimaze kuba gisa nk'aho kibonetse, nuko abantu bose bamaze kumenya ko ikibazo ikoze muri yize ntambara atari ikibazo cy'umututsi, ahubwo ni ikibazo cy'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. So ngaruka ku ijambo bavuze rero, sorry, M23 muri izi ntambara turimo rero baravuze ngo kubera iki idafata umujyi wa Goma, kandi hariho amakuru avuga kuko bashaka gukora barricadisation, bashaka igihugu gisha, ndetse baje no gukora aho bashinze guverinoma, bashizeho ubuyobozi aho bari bafashe. Barricadisation ntabwo M23 yarayitangaza. Iminsi yose kuva M23 yatangira kurwana ntabwo irareklama barricadisation aricyo gihugu gisha turimo tuvuga n'abakongomani bonyine. Leta ya Kongo yavuze kuko ari byo M23 ishaka, ariko kuko M23 tarabitangaza. Cya kabiri impamvu kuri wowe se, kuri wowe urumva M23 ibyo byose ibirimo ntabwo bitangaza byose, ariko se wowe ubyende kuri ibyo ubona mu byukuri itayishaka? Reka maze mvuga ijambo barabashijemo. Ijambo ruvuze kandi mo mbere harimo ijambo ruvuze ngo kubera ko M23 idafata Goma icongeyeho kubera aho yafashe yakashize ubuyobozi. Dore impamvu M23 yakagombye kuba yarashizeho ubuyobozi kandi ngombwa nyine yarabushizeho. Ijambo rya mbere, aba bayobozi ba Kongo baciye mu matora, aka gace M23 yoboye ntikatoye. Wanyumvisha neza, ntikatoye. Bari abayobozi bari muri DRC imbere ntibatowe nabo, ntabwo batowe n'aka gace kayoboye na M23. Icogeho bari abayobozi bari muri DRC imbere ntibayoboye kano gace, kwanga aba baturage bari hano ntabwo babaho badafite ubuyobozi buhari. Nta gihugu cyo baho kidafite ubuyobozi, kugira rero ngo babashe kuyobora aba baturage ubuzima, nabo abaturage ahantu bayoboye abaturage ntibabeho nabi, babona amashuri, bakomeze bavugwe, kandi nabo bakomeze bagira umutekano. Nuko bazana ubuyobozi bakabuheza aba baturage
kuko ndi bafata abantu ngo kubera kuko bafasha ahantu ngo utaraga ku ntego ngo reke aba baturage hano iriya ni guverinoma nawe wenyine ya M23 biriya yakoze nibo bizari ngombwa kuko umuntu wese abantu bangana kuri andi baba badafite ubuyobozi kuko arakantu nk'umuntu umwegeze kuvuga aravuga ngo kubera ubugome bw'abantu niyo mpamvu ibisirikare bigira ibihugu bigira igisirikare ibyo ngibyo ntibobonye utungana kuriya muri Kongo ahantu umuturage wese afite imbunda hanyuma muri gushinga guverinoma hanyuma ko baravuze ngo kubera ikigoma idafatwa kuki batayifata banatangaza ko badashaka kuyifata ukeneye kwifatwa urumva niba bo barashaka kuvuga ngo bagira ubwo kuko birumvikana ko leta ya Kongo yabashyize ku ruhande bo bashaka kugira uburenganzira bwabo kandi nibafata iriya ntuze bazaba nyine bigenga none kubera iki badafata iyo aferi irangire izo ntambara zinarangira kubera iki badashaka kuyifata ndakubwira M23 kuva yatangira kurwana ndagiye mvuga ikintu ntabwo yagaragaje gufata hanze kandi nyamara tubona ko ihakeneye ariko isi ya none politiki yarahindutse Chris ntabwo ubu nyine imbaraga ku maboko ariko rugamba ntabwo imbaraga ku maboko mbe ndavuga intwaro ariko gushobora ubu ngubu bisaba ko muri politiki haboneka abumva ino system hanyuma kuyumva bakazabona ko advancing ijambo rya mbere M23 hose yagiye ifata yagiye ihereka amahanga ikababwira ngo dore abaturage bacu ko baricwa tugomba gutabara gicanga abaturage bacu bayirimo ko baricwa ko baratotezwa amatungo yabo bayajanye muri zanzira amahanga yamara kuba konvenga M23 ikabona gufata imbaraga yayo igatabara hahanga kugeza uyu munsi wa none ntabwo baratangira kuvuga ngo bashaka Goma ariko ntabwo baratangira kubivuga baravuga ngo twebwe Goma ntabwo ari impamvu yacu kurwana kimwe n'uko yaravuze ngo baragwanira ngo kuba imbere muri guverinoma ntabwo kugwana kwa M23 barwana kugira ngo babe imbere muri guverinoma ntabwo bashaka kuko guverinoma bayivuyemo yari hari yabo barafite imyenye bara amakoroneri bara amajenerali barafite amajoro bazwi muri leta ariko mu gitondo kimwe barabyutse barabisiga impamvu babisize rero nuko ibyo bari bakeneye bitare kuba muri guverinoma kuba muri guverinoma kwabo hari ico bayiburiyemo kubaho rero niko kwabasuye muri guverinoma ntabwo uyu munsi wa none barekerama gusubira muri guverinoma ahubwo bararekerama kubaho bakabanaho nababo hanyuma rero ibyo zo gufata umujyi wa Goma kugeza uyu munsi wa none ntibarabitangaza yabarekanza cyo vuze time M23 irayitangaza ariko cyakabiri M23 ntiratangaza ko ikeneye umujyi wa Goma ejo bundi imaze gufata sake inshuro 3 ubwa mbere yifashe ivamo ubwa kabiri ifata sake ivamo kandi sake ni strategique yo gufata Goma wanyubise neza ku uyu munsi wa none turaza kugaruka ko kuri sake ngubu barayifashe barayihuruka sake ibo M23 ngimara kuyifata irongera isa naho ivuye mu gace kamwe nuko ngo sake ifite ibice bine igice cya mbere ni imisozi iri inyuma ya sake iyo M23 iriho nuko ngo yabaga mu FARDC ikagwana na M23 inyuma none M23 yifata ishiramo imbunda zikontorora sake igice cya kabiri ni igice cya M23 cyerekana kuri ya misozi igice cya gatatu ni muri rompo ya gati igice cya kane ni hanze ya sake usoka Goma wanyuvise rero hanyuma rero ubu ngubu mbangubwira M23 yari yafashe sake yose ivamo irazi hano kuri side yegere mu misozi rompo yo mu mujyi irayireka hagati ya sake kandi ino rompo wanyuvise neza nirimwe imihanda ikomeza za Minova nirimwe imihanda ikomeza za Gicanga nirimwe imihanda ikomeza amasisi nuko ngo irombo nigabura kara gace kose barayireka wanyumvise hanyuma FRDC ni barabonye ka video bazanye FRDC n'umunyamakuru w'Amerika avuga ngo sake ngo nibo bayirimo iraza ija ku marembo ihabana na muri ku marembo yinjira muri sake uva Goma ariko muri rompo hagati kugeza ubu mbankubwira ntabwo bayirimo none nyine umuntu aribaza ngo wanyumvise neza nta FARDC irimo gusa M23 ni contrôler ya rompwe kubera zino mbunde ziri muri no misozi wanyumvise neza none kubera iki umuturage uyikandagiramo umuturage muri sake nta mu FARDC uyikandagiramo nta mu NISCO uyikandagiramo iyo rombo nuko nta muntu nuko muri bice bine bigize sake M23 contrôler ibice bitatu hanze mu marembo asoka muri Goma nuko ngo nibo ba FARDC nibo FARDC none ndibaza ngo kubera iki
bayifata bakongera kandi bari bayifashe uvuze ko bari bayifashe Yes. ko iki bayifata bakongera bakayivamo kandi bari mu rugamba yes ngubwira neza sasa politike ni iki politike ni ukuri guhinduka ikinyoma n'ikinyoma gihinduka ukuri unyumve neza uyu munsi wa none kwerekana ko batashaka bafata sake bakuma ko baserebora berekana ko badakeneye kurekura sake ni ukuvuga ngo baba ni ukugaragariza amahanga ko igikenewe ari imijyi mikuru iba kugeza ubu nyine muri politike yabo barekana igikeneye twebwe si imijyi mikuru dukeneye imijyi mikuru dukeneye Goma dukeneye ko abaturage bacu ahantu bari bagira amahoro none ariko ntiwirengagize ko nabo bayikeneye imbere mu mutima nabo barayikeneye ariko ubu nyine bafashe ngiyo baje gufata Goma nkabujya mbere intambara gitangira bakamafata sake bakamafata Goma ubu nyine baba barasubijwe inyuma uribuka ko bari barafashe za karagace kose bakaza gusubiza inyuma ntubyibuka none ngiyo kintu nibaza ni iki ngiki abo bantu urumva M23 irwanira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abakongomani ubu nyine rero iyo ntikiri kumoko Kongo mbere yababwiraga ko ishaka ihegwanya abatutsi aribo banyarwanda banyumvise neza kugeza ubwo abahutu bo muri Kongo batangiye kuvuga kuko ibo batavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo bavuga igihutu kandi mu by'ukuri nta gihutu cyabo ahubwo ni politike Kongo irimo ishaka uburyo ibatandukanya n'abatutsi hanyuma ariko ubu kuri none ahangaha mfite amakuru kuko bimaze gusa kuje ku murongo aba bahutu bo muri Kongo bamaze kubona neza ko gisegeti yababeshaga ubu ngubu babaye umuntu umwe ndetse no muri tere no mu gisirikare cya M23 bamaze kujoyininga abandi bahawe imirimo muri cya gihugu abenshi n'abahutu uretse kubera kuko bamaze kubona ko nabo bwabo ibyo bijejwe na gisegeti batigeze bayibona uyu munsi ngewe yuri kureba tu video two muri mwe muravuze muti ntabwo M23 ntigeze itangaza ko ishaka gufata Goma ariko muri video ngewe numvise mu kanya iri mu ijwi rya General Makenga ari kuvuga ngo mubakubite ngo mubakure muri Goma bivuga ko mu magambo yavuze nk'inshuro nk'eshatu yavuze Goma nk'inshuro byibura nk'eshatu iriya rekodi wabonye wumvise ntabwo ari iyo ngubu ni rekodi ya 2013 niyo bari kugarura uyu munsi wa none kuko iriya ntambara yarimo yikomandinga ari hejuru ya Goma bari kugwana bari gukuramo aduyi muri Goma icyo nangiye kubaza ni iki ngiki abantu abavuga ururimi rw'ikinyarwanda abenshi ntibatuye muri izi Kivu zombi none se kube niba kuko urebye abantu ukavuga ngo abantu bagukorerwa genocide hari abantu babyita ngo bari gukorerwa genocide cyangwa ubona abantu bavuga ikinyarwanda urumwe rw'ikinyarwanda bari guhohoterwa n'ubundi bari muri kara gace niba M23 yarabwiye Kongo ati ushaka kuba Kongo ikabyanga kuki M23 itavuga ati noneho reka dufate ku gace kose dukomeze tubarinde no muri Sud Kivu bakazifata zombi ubushize umuvugizi wa M23 yavuze ijambo nk'iryo urimo uravuga yaravuze ngo ntabwo tugikeneye gufata Goma gusa ngo turashaka na Kinshasa avuga ngo kubera ko abaturage ba Kongo badusaba kugera no mu karere barimo kubera ko batakiri hejuru ya M23 hari cyo bise Alliance Fleuve Congo rero mu masezerano ya M23 yari ifite kwambuka ngije muri biriya bihugu ije muri ara marejo yandi ariko muri Alliance Fleuve Congo irimwe n'abandi bari mu yandi marejo batari M23 kubwa Fleuve Congo bashobora kugera no muri Sud Kivu none icyo mbaza ariko hari n'igihe M23 cyangwa se abantu byari byose hari igihe ubona buri mu ntambara buri ruhande bafite abantu abanyamakuru n'iki hari igihe mu minsi ishize byavuzwe ngo M23 yafashwe Goma uretse ko yafashe Goma zari rumaze ariko noneho haciye nk'iminsi nk'itatu tuza kubona Jean Pierre Bemba aje igoma kandi ari kumwe n'abasirikare ngira ngo iri ari message yashaka kwerekana ko M23 cyangwa se abantu bavuga M23 afashe Goma babeshye icyo ni kimwe ikindi cya kabiri nuko nukubera iki mu ntambara cyangwa se mu makuru ari bari gucicikana cyane bavuga bati M23 irashe skoyi M23 yashimusa abasirikare M23 yagize gute mu byukuri M23 yo ntabwo igitsindwa ntabwo igiraswa ntabwo ikigira gute kuki nta hantu ni hake ushobora kubyumva niyo wabyumva ahantu utobona abantu bahise babirwanya batereka barabeshye bakarekana puru nukubera uzi impamvu M23 abantu uvuga ngo M23 yapfuye bakakurwanya n'ubu tubyemeje ngo barapfa abantu bo turwanya uzi impamvu se ni ukuri ntibapfa
nubwo bashobora kuba bapfa ntitubizi ndakubwira impamvu uzi impamvu se ari byo se umva hano yaranditse kuri Twitter Wiringoma aravuga ngo ibitero 100 insinzi 100 nukuvuga ngo iyo barwanye kuri tere M23 iratsinda yatsinda igasigarana tere uwo M23 waba wapfuye ntaje muri kamera ntaje mu itangazamakuru hanyuma rero intambara bajya ba FARDC baguye yajya ku rugamba M23 ikaba kamera ikaberekana itangazamakuru rikaza bikaberekana nuko mu byukuri biragaragara uwo byemeza ko M23 wabapfa ariko tuyatubona itangazamakuru ni proof ariko tubona video nyinshi igisigara cya Kongo cyerekana abantu bo muri M23 bavuga ati twafashe twakwiye kuri tere ndetse hari nabo berekanye ejo bundi inzara yabishe bari kuba bati bari kubaha imigati bamwe bakanerekana bati badufatiye aha batujyanye batubwira ibi nibi bakavuga uduce bagenda baturukamo none se izo si proof sindi umuvugizi wa M23 wanyumvise neza nta nubwo ndi kuri tere muri Goma wanyumvise neza ndasesengura icyo kubwira ni uyu munsi wa none umunyamakuru wese wovuga ngo M23 igipfusha abasirikare yababesha uzi impamvu tere ni M23 urugamba iyo rubaye FARDC buri girahunga M23 gasigara kuri tere uwo M23 waba wapfuye M23 mwibanga ry'akazi ntiyamwerekana ubushize harubwo yafushe abasirikare bonyine bivugira uze nkubaza kite bishira mu itangazo hari umunyamakuru wari wabimenye byatangiye kunugwanurwa nta wari wabinuganuza ntibyigeze binavugwaho nibo bonyine basohoye itangazo nta muntu urabyemera uzi impamvu se ibi byose impamvu uvuga gutyo rero nuko gutsinda kwa M23 kwabaye mbere kandi kugira imbaraga intambara yose kuratsinda noneho rero naho bagize sheke bagafusha umusirikare ntabwo nta wundi bujya muvuga kubera ko ntaboneka kugeza unyine rero reka tuvuge urupfu rw'ababoneka kuri tere kitangaza amakuru turege gutekereza ngo aba nubwo batabonetse ngo nabo buriya bapfuye turege kubitekereza none hari ikintu wowe nk'umusesenguzi mu by'ukuri M23 iri kurwana n'igisirikare navuga ko gikomeye mu by'ukuri muri 2013 ngewe ndebye mu byo nsoma bigaragara ko yakuwe mu mujyi nubwo bo bavuga ko atari SADC yabakuyemo ngo bikuyemo ariko bavuga ko igisirikare cya SADC cyari kigizwe cyane cyane na Tanzania ari wababikanye mu mujyi wa Goma uyu munsi icyo gisirikare kimaze iyo myaka igera muri 11 kiyubaka ibyo bisirikare byose ibyo byari bihari bya SADC bimaze iyo myaka 11 biyubaka none M23 yo urumva ko yamaze iyo myaka imwe n'imwe iri mu ishyamba none M23 mu by'ukuri ubona Kisekedi natemera ibiganiro mu by'ukuri iyi ntambara umuntu M23 izagereka itsinda ndakubwira iki kintu kimwe ntabwo 2013 SADC yirukanye M23 kuri tere bo bavuga ko biyirukanye ndangize neza amasezerano bagiriye Addis Abeba ya mbere niyo yaje kwemerwa asabwa ko bagiye kuyashyira mu ngiro mu kuyashyira mu ngiro rero basabye M23 ibintu bibiri one basabye ko M23 irambika intwaro igashyirwa Rumangabo cyangwa ikarambika intwaro ikaja mu Buganda sinzwe nyose muri strategique y'igisirikare nka General Sultan Makenga abona ntabwira abasirikare ngo nimuze hano ababwira ngo nimufate izi ntwaro muzirambike tugane mu Buganda kuko icyo yisemo akoresha strategique isa na operation ya Kongo mu gukomandinga uzabaza abantu makuru nza kwereka abandi abantu gukomandinga agenda abwira abasirikare bare ngo muze mufungira abakwega bose asanga bose bageje Runyoni nkubaze uzobaze ugana usubire mu itangaza makuru ubaze niba ari intwaro imwe Kongo yigeze yerekana muri operation yo kwirukana M23 muri karagace cyangwa ngo agakantu kamwe n'agakapo baragataye ariko binavugwa ko garo tugende neza ngewe amakuru mfite nuko M23 yateguye bateguyeho aho izoshikira mu Buganda mbere amezi 3 mbere yo kwirantambara ibinjiza mu Buganda iba kuko mbere yo kwirantambara iba barwanye intambara y'iminsi 14 Kanyarukinyi n'amajoro 18 egiziba ku manywa ijoro SADC kiri gusheringa barwanye intambara y'isi 14 SADC itarakura M23 mu ndake batangire kurwanamo y'Akanyarukinyi abakuru mbakubwira ni ariko nyuma yabwo
M23 ntuze Sadeke nibwo yasubiye inyuma ibwira amahanga ngo ntibikunda twebwe na Monisco ntibikunda ko dukura M23 hano bica mu nzira politiki M23 ahantu yashikiye batangiye kubategurira ahantu bazashikira mu Bugande amezi 3 mbere yo kwirandambara operation yinjiye mu Bugande yo so kugeza ubu nyine niyo babajije ntabwo mu mitwe yabo bazi ko Sadeke yabirukanye ariko hari umusirikare umwe niba ari umukongo niba ari umutanzania n'umusirikare umwe ngira ngo yanafashe ibigwi cyane byo kuvuga ngo yirukanye M23 izina n'uwitwa Mamadou Ndala Mamadou Ndala unyumve neza je ndamuzi ku cyamaso hari ahantu negeze kuba ndahamubona ndamuzi Mamadou Ndala ico koze niki yamenye ico bita media abandi bageze barwana dahari wanyumvise neza akaza inyuma n'itangazamakuru agatangira gusharinga afite itangazamakuru arico Kongo yamwicishije nico yamushije yarazamuzagera ku rwego yigeze kuja muri stade president Kabila aza nyuma yiwe stade irahaguruka ngo Madunda araje wanyumvise neza kubera iki yakoresheje itangazamakuru biriya bintu uzogera kuri kirezira video za Madunda ntabwo uzumva amasasu amusubiza uzumva amasasu agenda sharing imisozi yo M23 ya ririmo kuko iwe yamenye icyo bititangazamakuru ndaje kurwana yateguye abanyamakuru yabashize mu modoka bagenda intambara yarangira akabazana agatangira gusharinga bamukamera aha ya commanding ntabwo uzigera gumva mu ntambara za Madunda hari amasasu amusubiza birero nico bititangazamakuru nikibiri none ngewe navuze nti mu byukuri M23 ni nyeshyamba cyo turacyemeranyaho za Kongo abakongomani b'abakongomani bari iwabo uyu munsi bari kurwana n'ibisirikare by'igihugu bikomeye biri ku deployinga bizana imbunda bizana ibya bisirikare bifite uburenganzira bwo kujya ku isoko bakagura intwaro none M23 mu byukuri nabajije nti ubona mu gihe cyose Kongo itemeye ibiganiro kuko Kisekedi aravuze ngo nta kintu cyitwa ikiganiro ngewe nshaka none kuko naguma kuri muzakora ibiganiro uzumva ibiganiro uyu munsi none M23 gize imyaka irwana na FARDC ifite igisirikare cya infantry FARDC ifite igisirikare cyo mu kirere ifite igisirikare cyo mu mazi ifite abakomando yitwa Hibu ifite abakomando bakandondoro bari komando zaturutse Angola gusa zaranyanyage unye ntizikorganize ariko nabo barimo wanyumvise irimo igisirikare bagiye bari mu kigiye gitandukana muri Kongo mbese cy'imbaraga nyinshi nyuma y'icyo gisirikare iragenda izana Monisco nta ubundi Monisco ntabwo yaje kurwana yaje kurindira abaturage umutekano ariko birangira mu ntambara igenda izinjiramo wanyumvise neza harimo igisirikare cha Sadeke wanyumvishije mbere cha Sadeke haje East Africa kiraza igice kimwe cya Rwanda abarundi baragwana mu izina rya East Africa bananiranye baragenda abarundi bagaruka mu izina rya Sadeke baraza basanga ababo bari baraje mbere baje muri batayishe bamwe aho harimo igisikire cya Afrika y'Epfo muri Sadeke harimo abatanzania muri Sadeke kugeza uyu munsi wa none hakabamwo n'abawagina nabo barimo bari bacancuro baturutse muri India na Russia hanyuma mbakubwira hejuru y'icyo gisikire cyose barimo barwana na M23 bakubwira impamvu M23 ibatsinda ndakubwira kandi urumva ari M23 n'abana bari waba badafite ahandi boje kurwanya umuntu udafite indishwa ubuzima bwo gusara ukubaho wamutsinda keretse umumaze iyo ni point imwe point ya kabiri ituma FARDC naziranga baziraswa bari abahungu bari iwabo bazinguye umusozi uzamutsa njewe nazenguruka cyangwa nkika mu ruzi ngaturuka hariya ndurutse hariya nafata imbundi irasuye umuntu uri hano ibo barazi na hantu bakiniye akarere na hantu baragiriye inka na hantu bazi iyo ni inzira kabiri inzira ya gatatu na abantu barakaye bagize imyaka Kongo ibabwira ngo ntibashaka nyumve neza ibyo bintu kwera gatatu mbanga ubwira babihuje n'imbaraga z'igisirikare ya kane imbagize imyaka 5 bagize imyaka 5 kuri tere bari mafunzo ya buri gitondo na buri mugoroba uzibyo barimo biga
barimo biga kurwana n'ingabo za FARDC, bakigwa kuzorwana na Cyindege bagwanye nayo, bagiye kurwana n'indege, bize kurwana muri hariya no kurwanira mu migi. Amasomo bagize imyaka 5 bahaye biga. My friend, naje imyaka 5 nizi kintu imyaka 5. Nubwo ndi ubunyebwoba ku masasu ariko naje nogerageza. Imyaka 5 watozwe ikintu ntabwo gishobora. Bivuga ngo nyine rero nta mpamvu iraboneka ubunyine. Yo isa uvuga ngo kubw'impamvu M23 agomba kuba igisirikare cyararusha imbaraga. Kuko iki gisirikare nacu bwacu kigihujije. Uzi gukomandinga abarundi bagakomandingwa n'umunyafrika n'umusabuza Afrika, akabakomandingira hamwe na FDLR, akabakomandingira hamwe na Wazalendo na FARDC n'abatanzania kurva byoroshe. Ntabwo byoroshye, ariko nanone wibuke ngo abo nkuko uvuze ngo bazi aho hantu MONUSCO nayo irahazi, habaye imyaka 20. Abo ngabo ba Wazalendo nabo barahazi, nabo bazi aho ngaho nose sabaho. None se niyo mpamvu vuga ngo ikindi bo bafite ibikore, ngira ngo yenda mu ntambara none se yaharwana tactique. None se ubu ntari igihe n'urugero ngiye kuguha, nagiye twumva ngo ingabo runaka zagiye gutabara ikindi gihugu, ngo bagiye gushaka amahoro mu kindi gihugu, ariko bagasanga bya byihebe bihamaze imyaka bihazi, bakabitsinzura kandi ari ibyaho. Wazalendo bazihara ahantu barahazi, tuzemere ko bahazi, ariko Wazalendo ndo nta myitozo bafite. Iyi myaka 5 aba bagize biki gisirikare, kandi menye ko abangaba ndi bahere kwiga mu myaka 5 bari abasirikare muri FARDC, unyumve neza, bari byongozi, bari bafite imyitozo isanzwe. Iyi myitozo ya FARDC ifite bari bayifite, baraza bakomeza bagire ibindi myitozo. Wambaza ahubwo rweze ngese iyi myitozo wize bakuye bari muhe, bituma ububasha babasha kubugira. Yaba ari cyo rumbaje ngo nanje ngikubaza, ariko Wazalendo n'abasivili Kongo yaje zimbundira none mugende mje kurasabara abasirikare. Cyakabi ico ngeko FARDC aba basirikare hayigwanisha M23 ni viongozi ba M23. Ubundi akenshi usanga ibihugu byinshi cyangwa se intambara nyinshi zaziri kuba cyane cyane muri Afrika, usanga ngo Amerika yavuze bakajya kubaza Amerika ngo se Amerika ngo bigize gute, ngo byagenze bite. Mu byukuri iyo urebye ibihugu bikomakomeye nubwo byandika amatangazo ngo intambara nihagarare, mu byukuri ubona izo za Amerika, Ubwongereza zihagaze kuri uzo Rwanda. Wowe ubibonye M23 Amerika ngura kandi ndabakanda gato nakonsoma mukanya imikrofone kora imva man sawa. Waruvuze warumbajije gute nkansubirira bashe kumva. Nari nkubajije nti izi ntambara akenshi intambara zo muri Afrika usanga zifitwemo ukuboko n'ibihugu bikomakomeye birimo za Amerika, Ubwongereza n'ibindi bikomakomeye, ariko buri munsi usanga bandika amatangazo intambara nihagarare nigire gute. Mu byukuri ubona ibihugu bikomakomeye nta mpande ebyiri zihanganye, aba M23 hakaba na FARDC. Mu byukuri ubona ibihugu bikomakomeye biri ku ruhe ruhande? Ibihugu bikomeye amahanga azere umunyembaraga. Yes, nijyo hame. Ibihugu bikomeye bizere ibindi binyembaraga. Of course intambara yatangiye biri kuri DRC Congo. Hanyuma rero ariko ndabwira kandi gatoya, hari jambo bavuze kare uramya gisegeti ngo ngese mbona ko azemera imishikirano. Gisegeti imishikirano arayishaka kandi natayishaka azayikora. Byanze bikunze ndakubwira impamvu. Kubwa Gisegeti amaze kubona kuko bitazakunda ko adashikirana, byanze bikunze hazabaho gushikirana, ariko kandi kubwiwe ntashaka kwereka abaturage ko bitazakunda. Ariko ndakubwira impamvu izi zibiri zotuma M23 na Gisegeti bashikirana, bazicara ku meza imwe baganire. Izo mpamvu razikeneze kubwire. Iya mbere ni imbaraga. M23 ifite imbaraga zemeza bari mwisi, kuko Gisegeti agomba kwemera bagashikirana. Wanyumvise neza? Kuko uko bagenda bafata ibigi, bagenda batakaza FARDC maze gutakaza abasirikare benshi yari. Usubira inyuma gatoya, Cyindege yaje ifite imbaraga zo gukubita, yeba ngo irame kubita tambuka. Yaravuze umuyobozi wa Tanzania aravuga ngo bagende bakubita imbwebwe
ngo vuba ngo basubireyo hanyuma ngo namara kubita ngo Kongo izababwira kandi kazi ahandi bongera kurasa nawe uhita utekereza ko ahariho simpavuze hanyuma muri ibyo biganiro bagiye bavuga ko bagiye gukubita imbwebwe byarangiye koko bagiye gukubita imbwebwe icyo bitaga imbwebwe zirabakubita abatanzania barapfuye abarundi barapfuye South Africa bamaze gupfa uyu munsi nako nkurikira bari kwakira imirambo muri Afrika y'Epfo imirambo y'abasirikare bagiye gushingura iyo mirambo yageze muri Afrika y'Epfo niyo yahagaritse abasirikare 2,900 bari kuva muri Afrika y'Epfo bakaza muri M23 yego iyo ngira ikibazo cyabacumvishe ntabwo Amerika yabisabye u Rwanda ariko ntabwo selfie yagarikijwe n'u Rwanda uyu munsi Amerika bisaba bizahuranye ko M23 yari yatangaje ko ihagaritse imirwano ku busabe bwa Kongo nyine yabivuze sinzi ikintu cyaragiye kubaho hari yari yamise amatora impamvu M23 yari yabyemeye rero yari izi ko niyenda leta ya Kongo niba hagarika amatora leta ya Kongo iri bwemere ko mu gace M23 irimo amatora hagere wanyumvise neza bahagarika intambara kubw'iyo mpamvu ariko gusaba u Rwanda ngo habeho selfie muri Kongo ntabwo bizari kubaho kuko u Rwanda rubikoze na M23 ikabyemera byahita byemeza ko u Rwanda ari rwo rufasha M23 icyo wakana nuko nta biganiro juste nta bintu bijya birounding aho ngaho bikaza no ku Rwanda biravugwa ko u Rwanda ruri inyuma ariko njewe nawe nabiriya bihugu havuga ngo dusabye u Rwanda ndabikubwira barabisabye kuko nyine ubushize urabizi ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'uwa Kongo bigeze guhurira nimba muri Roma hehe ngira ngo ku mibanire yabo yo kubana nabi wanyumvise neza noneho rero mibanire y'u Rwanda na Kongo mibi ntabwo yabayeho kubera ko M23 yabayeho imibanire y'u Rwanda na Kongo yabayeho uhereye ku bwa Habyarimana umunsi Habyarimana azana ingabo za Mobutu kumufasha kurasa FPR umunsi batsindwa ni ukuvuga ngo hatsinzwe ingabo za Zaire zari mu Rwanda zinjira muri Kongo zihunga zatsinzwe zijana n'ingabo z'u Rwanda za Habyarimana zijana na FDLR kugeza uyu munsi wa none FDLR rero Kongo yarayicumbikiye ntabwo u Rwanda na Kongo bizobana neza u Rwanda rutunze FDLR iyi myaka yose so imibanire mibi y'u Rwanda na Kongo ntabwo ituruka kubera ko u Rwanda rufasha M23 kuko kugeza ubu nyine u Rwanda ndirurabyemera wanyumvishe neza M23 ntirabyemera kandi Kongo iyo yemera ko ifite FDLR ndetse kayikoresha nk'igisirikare cyayo hanyuma rero u Rwanda ruba rifasha M23 kubera ko Kongo nayo ifasha FDLR u Rwanda rwobyemera ariko ntabwo rurabyemera yego kubera ko utarabyemera tubifate nk'amakuru nyine amakuru wabonye hari ikimenyetso ndi kubona abakongomani bose bari gukora bafata ku munwa bagashyira ikindi kiganza ku mutwe undi musanzwe tsobanukira kiriya kirangantego singikoresha nanje badafata ifoto yanje ejo bundi hari umunyamakuru wari mu gisobanura bahita bafatira foto yo bayigira iwe birasobanura ngo turimo turishwa amahanga acecetse nicyo bisobanura nicyo bicecetse ukuboko kumwe ku munwa kw'iburyo no guceceka noneho ubumoso imbunde ko turicwa so ibi bintu nzakoreshwe cyane kuri Leopard ya Kongo Leopard ni timu yatsinzwe ndanezerwa cyane Leopard ya Kongo narishimye cyane ko Leopard yatsinzwe kubera impamvu zibiri icambere Kongo yakoresheje mu kinyoma kuko nje ndi umunyamurenge twakoresheje jenoside na leta ya Kongo iwacu hasenyewe mu bita imihana 300 arenga kandi buri muhana wose abaturage bari bafite FARDC ariko amayimayi dusenye na za FDL na leta bara badusenye FARDC hari wanyumvise neza hanyuma rero niyo yabahaye ibikoresho ibintu byose dusenyegwa
twambuwe inka zirenga ibihumbi mirongo by'inka magana by'inka. Hanyuma izo nka abanyamurenge banyazwe zagurishijwe ku isoko ya leta, wanyumvise neza. Hanyuma twebwe twakoreje jenoside na leta ya Kongo, titwatatse nige twatatse ndabatwumvishije leta ya Kongo none irabihinduye ya jenoside yadukoreye, none yitangiye kuyamamaza kuko ibo bayikorerwa. Nico cambabaje n'impamvu nanze Leopard, ni n'ubwa mbere nayanze imyaka yose nagaza mfana Leopard, ariko biragoye kuko izongera kunza ku mutima kuko yarantonetse. Cyo ni impamvu imwe, kubera iyo mpamvu yakoreshwe nariko nanga kwikomeza kugira ngo basi atongere undi munsi umwe bakawukoresha mu gutanga message mbi. Icya kabiri, Gisegeti sinkunda ubutegetsi bwiwe. None mu kudakunda ubutegetsi bwa Gisegeti, kiyo Leopard ije kuzamuka igatwara igikombe mu manota y'ubutegetsi bwa Gisegeti, yihari kuba kiyongeretseho ko yazamuye siporo mu gihe ciwe siporo ikajejwe kuko batari baheruka gutwara kira gikombe. None nizo mpamvu zibiri zanejeje ko Leopard yatsinzwe. Kandi naranezerewe narishimye cyane mu minsi ya nyuma ntambarija imikino ubanziriza wa nyuma Leopard yatsinzwe. Abazarendo baratsinzwe 3, hatsinzwe abazarendo Isake, hatsinzwe abazarendo muri Afrika y'Epfo, nawe uwo munsi Afrika y'Epfo yari yatsinzwe, none na Leopard iratsindwa. Biranshimije kuko abazarendo baba baguma kugira integenke ahandi ariho hose. None yenda tugana ku musozo, ibingi buri kubona biri kugenda, hari ingabo zaje, Burundi bwohereje abasirikare, ibintu nk'ibyo ngibyo, mu byukuri ntabwo ubona ko wowe ku bwawe ntabwo ubona ko bishobora kuzashiduka tugize intambara navuga ngo y'akarere, kubera ko impamvu mbivuze banze stop man. None uko ubibona, urabona iyi ntambara ya M23 na FRDC ishobora kutazashiduka tugasanga ibaye intambara y'akarere. Impamvu mbivuga no kubera iki, no kubera ko ibihugu ibyinshi navuga ngo u Rwanda rufite abantu barurwanya bari bo FDLR, Burundi bufite Red Tabara, Uganda ifite ADF. Ese ntabwo bari abantu bari yo, wowe ntabwo ubona ko bashobora kuzabonaho navuga ngo bagahita baboneraho bagahita bashaka kwinvadinga ibihugu bakomokamo, then tugashiduka intambara yakwiriye yose yaturutanga, ariko tugasanga yakwiriye ahantu hose. Ubu nino ntambara yategurwa ari intambara y'akarere, kubera ko iyo Kongo yarimo ibwira FDLR twebwe mudufashe, hanyuma dene natwe tuzabone kubafasha kurasa abanzi banyu. Urabona ubushize warakurikiye uramugabo wo South Africa urakorenga South Africa twebwe kwasa M23 nyuma yabwo nitwitsinda tuzobabwira undi mwanzo uzokurikiraho. Ntabwo bari barayishe Gisegeti wenyine yaravuze avuga ukuntu bagiye kurasa u Rwanda badahita kandi bizongora nzayirasira ndarasa n'igoma nduzinge. Yaranavuze arabandi mumfashe dutore mumfashe muntorera abantu bazomfasha kuntorera mu nteko kundasa u Rwanda. Abo mfite rero ni bene wabo ninga ko yavuze, ntabwo binkundira ko notora kurasa u Rwanda. Ibo barimo bifuza ko intambara y'akarere, ariko ntabwo ibi intambara y'akarere, reka tuvuge gutyo, ntabwo ari intambara y'akarere. Yoramuka ikazaba yo reka bizovuga abandi, ariko kuri twebwe ibiha bigaragara n'amaso ntabwo ari intambara y'akarere, kuko niba M23 yananiye Kongo ikananira ziranga bose ziri hariya, noneho hagiyeho u Rwanda, noneho hagiyeho Ubugande, wanyumvise neza, kuko uyu munsi ubu abarundi bariyo, wanyumvise neza, ariko abarundi bari ku ruhande rwa Kongo, wanyumvise neza. Kongo rero biravuga ngo u Rwanda ruri nyuma ya M23 n'Ubugande, none se Ubugande bubaye buje n'u Rwanda rukaza, M23 yabananiye bonyine, babaye bazogenda gute? Ahubwo bafata nangora boje n'imbere bagatambuka Kongo. Yes, reka rero navuga ngo amakuru ya updates nuko y'uyu munsi nuko bihagaze, ariko yenda ntarasoza, reka nsoreze kuri aka kantu. Hari sinzi ko nabivuga, hari abantu bari kuvuga ejo bundi hari inama yabaye y'abanyamakuru ibera ibunagana
M23 yari yahamagaye ariko mu nama abantu bose baribaje baravuga bati yari inama nyine bari bagiye kubabwira ko bimeze ariko mu nama ntago yigeze babona General Secretary Makenga abantu cyaki bacyoro bose niba abantu baje bari gusobanura ibintu uyu Betrabisimo yarahari ngira ngo umuyobozi wa M23 ariko umuyobozi wa M23 mu gisirikare nta wari uhari kuri kibya byagenze kuri cyatahabonetse ubona ari yema wari uhamagaje itangazamakuru ni Betrabisimo kandi Betrabisimo ni ufite civil ubundi nta gisirikare keza cy'itangazamakuru bashaka kubabaza ku bijyanye no ku ntambara ko intambara ari bikuba ariko ntiyaje kubera ko ataje rero ntakosa ririmo abantu barabyubaje kubwira ngo muzaze muzobana na Betrabisimo mwana na General Makenga nyuma ntaboneka bari kuzibaza ariko wari wabahamagaje niwe babonye utari wabahamagaje ntibabonye kandi ntekereza ko batabonye ntibabonye Colonel Kabundi ntibabonye bakorera bafose ntibabonye ba General Mungu ntibabonye bamboneza kubera ko bavuga Makenga ngo bakibonye kubera ko batakibonye cyose biri kuba bifu ahubwo banyugwe n'uwo bahamagaye kandi uwahamagaye baramusanze none kuri iyo nama ndigusoza abantu urumva bari baje mu gihugu cya Kongo kandi Kongo bivuga ko ari igisirikare gifite navuga ngo gifite ngo mu bikoresho byo mu kirere indege bari ku rwego rwo hejuru M23 buriya yari navuga ngo niki yari yishingikije ko buryo abantu bagiye nta bwoba ko baba bombarda yenda Kongo ari no kubarasira hariya kuki yari yishingikirije kugira ngo ivuge ngo umutekano w'abantu bose turawufite kandi zineza ko Kongo ubwayo ifite ibisasu kandi iri no kubarasisha muri iyi minsi icyo nta gisubizo mbifiteho uwo kibaza abanyamakuru bagiyeyo icyo bari bishingikirije kuko je sinagiye ariko abo bari bagiyeyo nibo bokibonera igisubizo yes reka kereza ko arizo bisize reka rero tugushimire wakoze ku mwanya waduhaye urakoze cyane reka rero nshimire n'abantu bose bari bakurikiye Kame TV Rwanda amazina yanjye ni Chris Kame aya makuru nayo twagiye kuritera kugira ngo tugane n'abantu b'abasesenguzi turebe ese biri kuvuga ku ntambara ya M23 na FRDC ifatanije na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi na SADC na FDLR n'abandi benshi n'aba Wagner ariko intambara ikaba yarabaye ndanze abo bose akaba barananiwe gutsinsura M23 buri munsi twabona isonga aho umuntu benshi bavuga bati M23 bazi icyo barwanira bafite imbaraga bafite ibikoresho bafite ubuhanga kandi ndetse burya ngo y'abantu bari kurwanira ngo icyo yo bari kurwanira kuri nga kenshi Imana irabasanga navuga ngo ubwo no busesenguzi bwa Socrate ariko tuzagenda tugirana n'ibindi biganiro byinshi cyane ku buryo muzagenda mumenya byinshi cyane kuri iyi ntambara ndetse no kugenda kuvugwa inyuma y'amarido cyangwa se bigenda biba buri munsi kuri update hano kuri iyi chaîne Kame TV Rwanda ndabashimiye